do we dey your do asem na pictures na eba no videos na eba no ehu asem no ya re ho papa that's asem we na me na be mai na me mpena no na me ne tie na sei na na okay and ma me fampe mo Evans bo ba be ka no Evans bo ba be ka no na le jubo si ago Salam. Ano pay stories amode be die ani enyan yo kwame ebo ade e ya na we say so ba beto so Listen, so important can you say addiction and tears and performance and enjoy I should be done. And also not as a no Anloga your baby of friend can see or Oba and change your baby and a crane. Na emotional person say them because me buy me wa ko papa if you go to me ko Facebook or na ko nya see your home and I also want to pay eba ne saying so around I think the 8:30 to 9 there about me do feel there am can be ya ba so ya ma ana pay nuclear na sa incident is no around estate the beer more matter is sorry down opposite Bank of Ghana on the beer branch and all way on ye zone wa I want to see issue ya become Muslim I want to see na a very young guy, energetic. So, Namea Dumoa, Kayawade, the new school. SHS, freshers no count, or more I feel or can into the Baluchi the picture no to some na around here with you. What's up? So then, Emodi. If you're that saying 16 years. So then 16 years. Yes. Yawa de ya nkoname ademo o mame edemi ku school. Na enwa na ya ho semi SC. Na o mo say enwa no o mame no de o ha se don no pese me kan so de na me engage madam na yini komo kakra na won hwe what happen enwa ebi a ho semi over but no cha no pe. Je apomba kodi. Ya de adu. I don't see my enemies another day. You can say unconscious for me. But some of them is very much. A jolly above 5:30. Then in Yan and I'm doing sick man, I'm doing porton at the cook. If you will do no crana, the Baba for catch them saying, you say, I want to make fun in this school. To name it the heat. If you bury them in a margin was by me, Shana, who I'm a tenant, Timothy Manu and na buy a big gem, a cake kicking over share say, no, say, Nanaya, say, Nanaya will be one a second. A hen estate or Daho, when it is so many come, I said in the crowd of one, yes, the difference or take many a fat and a poor take company and pay a no one day and buy a million. 87. If the police cabina or maybe 2 points, now police one got 2 more million. And then put some talk around where you almost say, I. You know, dear, can you see a plan put you now? A police one a crime say or more pass. And we catch them talk around anything I'm trimming in shame. Now, could we start doctors for to say, I plan where you almost say, I know you. After the meteor mosa no mo be frame me. O mo be frame me a no me akonye to so me ntenase.
na me gina me se me ntena se wo se tena se na me tena so na sa de ba ko esiwo se obi ntena se nipa me no mo ba e we na me se boy tinyo no mo ba e so ntena se no mo se akwa na friend say am se ni di dia me nka se me bele wu a on kan kire me ni se me ba na wu so on kan kire me o se me ntena bo ase na se de o se o mo wa na de akwa ne ba e o ma pra me se ni se doctor for basic stage o ma jina ne so a tin ko to sa fi no mo horo mo nsa ki se na mo horo mo na akwa na egu tina no mo horo mo nsa a fi de o se akwa no o ma ya nye yi ye ne ho die okay do do akwa ko me fa no tin sira mo mo ame mo ame de na ta dia mo ma e nsa akwa no wa die akwa de bi se wa wu na ma ya wa wu ya wa na ka bi ni go si na ya wa wu e de bi ya de akwa de mi se wa wu so baby e mra da no mo ame la se we di alo ade na mama e ba ne sen ntemu ba ne mo anji wanante bam me award is take funo ya wanda bi akọ eko suwere ade omwa me mama kafra pa yes anji wadaw ma the ya bisa what trigger no ma fa because they common thing so say one ne girlfriend na nya asem na ne girlfriend I want to say kind enu na e na pese nya nkyeremu no free ho because enu ye reporter me ba so ya ne girlfriend no na akwa no sa onimu se ne so one na akontokwa da no ma friend akoye ne ta one girl na akontokwa da na fa Africa no so ma no enti onimu se enu no ende nya no kore na bacho girl no mu nimu no oni ni adi agrache oba mu fie ene girl no dia mi hu ne da mi nimu no ati enyina ati elia ba mi nimu no me sala ma chi ko edwuma mi nimu se wi nimu no kura mi eno akwa o ticket na mi hu ne kura mi nimu no police ya nimu ase ya apano anko be bia no ye nimu police for ache girl no macho police for ache girl no o ma che no mi elu nyina achi o mo sa be che de so fa se kan ma no ma che no mi elu nyina macho o mo nyina na ye kan nipa mi ensa nyina ye ma na mema kan ho o mo nyina ye ma na ma na mutimi emma na mi adekore mi ami be tie jina wo sa ma ne de sika na wo ne kunu na wa da mo bo je tu ni sa don uzadi ye ba ya nka se titi ni ma ya bi aso atutu from se na America akura no area odi agro e na mi se call me buy e na move call estate when be a location incident ni see e honom na sa le so ko see and abia one say enkodaya ye koma to me a omodo sika wo abranti ni omo nyina ye November 2 youth from another kuma the age may between 14 15 16 right now and age mates age mates and also the beer oba akramni sika no wo na so we ka say hana akramni sika no we on ka say akoda and also young but was sika sa na me oni apem eni komo na wona na call hospital wona ma okuru city no yeah bokodi ta se wa dia to no oba de na oti okay no be se fo na cha na pe meti amekum nti enra
we feel na menua achi baba ko frɛ me sɛ obi di sika wo menua nti omo ko hospital ntimba Akoma FM 87.9 nti wana me satare na yes me ko atonso mo kan sɛ incident na si nti we do Ascot police station in one man and nya ko sɛ enya atonso agugu hospital na mo tech na me fa car west line na me ko nti me ko du ye no empasa na me ti sɛ isu ye den e ko so nti I will go by Miss Musukaka, but I'm saying no thing. Ntiana next back ko se mo pe obushani bia o strong na obehade ana mo di achi e were inside of the way inside of first na dia me ya nse me dem phone e try na next no compose me try but we try na adia meka se mi hu ye ne se ba bia akwa ndi se kana wo ye no and you will be a what target so kupa because baby I say kind of war any cat na e da hono nurses when doctors na say enye akura na ye sa but akura na ye so ti mi ma dwunu no ni say e bo poso obeye sa ana waye me de baby ba ko pe na me hu say ye de sika wo ne boso e ko ne left no e wona o de sika no wo na kuma ho nti I think say mo je mi ni guru ni nti mo de stubi is everyone in fact say dey be anko matwi mo ja na ye dey afim ha de me ko to ye no Hi. the body ni de anajo no ye say ki jama de achi but mo frefre ya say ye me yi body ni feel ti be yi ye na ye de ko KUS before na wo mortuary bi wo mo college of science on and ye de ko share nti for now the body ni okay still case is up to the Ascot police station is Akoma FM to say muhia justice yes na kwanisha se woni akura uti di boni still there e wo se emra eni di say ye di be sie kwa mananya 18 years na abai be twina so a sa na ye pe because abusia no eni bi akura otime di boni se no na ye hu de be ye nti ya aban fa no sie na de o se ye no no ye nya no entry number say me find out from him say ono ye oye abrantia na we free mu ni nua bema right 87.9 na omatimi abusa from eno abeka no pay no emaya na nkasa omudi boni no the ba omutrim I mean the day na omatimi establish it from that end because yes penny police one after me say come person mo show akwana no asem na omo ye man nti on person ka omo maami ana papa bi omo nten ansa na omo show man no asem ba e dia no toto form no e dia so toto form no eye enkora agro e bi si omo hu ni nia be ma no e bi si agro mu na e bi je koye no anu dane ntopa etimi ko fast kan twe be mu asem se obi se omo kuye no ana obi ka se se kan hye abayewa ho nti obi timi ni nia be ma na ye den aku ana entokwa no esa course bi ma ko ba sa na isi ye no ase enkura no obi na so etimi nia no ena fofo e ka ho no edwane ye abayewa ne na fofo e ka ho so edwane ye enti de ono ye sa no na ehu tolo so awantimi anya den anko ba bia omo ba na se kan 87.9 de ya tete no obi na ko fa se kan bre abayewa no so fa wo na danfo no eye ma ayo miensa ba ko na ko fa se kan baaye omo mo sensena hwede ya dina traffic mu no aten se adwuma omo ye ni bi no nti sika na omo de ye adwuma ano na mpa ko hwe kat na se kan a ye di ye aduane ofie enti ndi se wu no se kan a ye de sensene ahwede na ano nam no nti obi na ko fa baaye ana ba ko so gye e de ma Selina no edema ema odi wo mi na be ma no Akoma FM 87.9 just me ti hey ma in fact ma fokra that
nkwadaa ma ya mbetumi adi bɔne sei na ei just me tiasie but entry from baby a abrantie omo ne baby a reho se mesie ne mu wa na o so go mu wa on say free station on so the station na we sani abesna ko station before answer na obedu bridge no so no also on start this fast for me no that day we are on na no so from there to the be incident we see just by some there 5 minutes 3 minutes or 4 minutes walk and here I didn't this is an innocent boy Osha boy anymore very young boy. Oh. Very soon. Abrantia no boy no ni din na saying. Dennis Owusu Nana yaw. Owie JHS afiwe ya ka mo mai area. Yami adoma o tena ti ya wada ya oko school. Ya wada ya oko school. Owie Ofurukun block B. Block BJSS. I will be able to say girls' school near first school. We date of birth here 24th July 2008. But me answer na ebe jamo akono. Maya na nkasa no. Wankasa wunimu omo ewo omo dia grab ho ama I mean the friends wankasa wunu eni namfofo aka bibia fom ho se wo mo ba ho mo di agro ana bibisa sa ntremu no monsaka kakra mekane se unity bia yetino ene bia mo tino enu se dan wapi enti se wunu mo ho a enye noma but bibia ni ho se a result to yes you ni timi ka se en to kwa bi ho a etini ko bi se ba ko twese ka de wo ba ko bia yetino eben enti se ni bi agro ni mo ho bia possible but say entawanta ho bi ho a etini ko video ko video and the some JD. All right, Angie. So ma and some no the acquisition you be be na yakọ aposi for na ko bisa some so far nyama esi etiamu so nyama esi carry from incident we see no and our also our say enkoda ni a nyam bro 16 oti no mo kana nya bia o mai omo age group about so bia and omo na age group etumi atisi kan bia wo baako ama watwa na no so dey so dem Angie boy no or your last born na on the last that man. Oh, okay. Okay. Abizafo efie no a Angie o kasem na no pay no e na o share busiafo hia o ma hia no pay a omo ho se ma si 9 and earlier one wa issue ba ko dada baba ko fi dada almost 2 years. All right, Angie. Yeah. My efa will see. I best about hope you prepare. Yeah, that's Angie. All right, so that is that. I know the see. I don't know how to pay. I'm gonna go. Okay, right.